Sa sjevera idemo do sjeveroistoka, odnosno Posavine. Na području Šamca u javnoj upotrebi je 9 arteških bunara. 8 je ograđeno i uređeno sa električnim pumpama i česmama. Preostali, i to onaj u gradu, još je samo ručna pumpa. Da li će i kada biti uređen šamački arterac? Svako selo na području Šamca ima arteški ili subarteški bunar, ali većina nije u upotrebi zbog zagađenja izvorišta. U gradu i 8 sela bunari su ispravni, a voda je, tvrde mještani, čak kvalitetnija i mekša od one iz gradskog vodovoda. Bušotina u Šamcu duboka je oko 200 metara, a Šamčani vodu sa arterca piju od sredine prošlog vijeka. Ja sam se udala 63. Kako sam pošla piti vodu sa arterca 60 godina, nikad ništa mi nije, evo me drži. Kad nema vode arterca, ja kuham vodu 3 sata na šporet tonu da bi mogla se napiti. Dolazim svaki dan, drugi dan i nosim kući i bilo bi dobro za ovaj grad da se izgradi, da nam bude grad i ljepši i zdraviji. Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija brine o svim bunarima u javnoj upotrebi. Dom zdravlja redovno kontroliše hemijsku i bakteriološku ispravnost vode za piće. U saradnji sa lokalnom zajednicom i mještanima, Vodovod je pokrenuo inicijativu za ograđivanje, natkrivanje i uređenje arteških bunara starijeg datuma, kao što je i ovaj u Šamcu. Taj arteški bunar, da objasnim Šamčanima još jedan put, se nalazi na zemlji islamske zajednice. Mi smo stali dopise da smo spremni da pomognemo, da odradimo sav elektro i vodoinstalaterske poslove, ali da se napravi jedna kućica zatvorena, u kom stilu, kako to. Ja nemam ništa protiv da izgleda, da se uklopi u onaj prostor tamo, ali nismo dobili odgovor s druge strane, nikakvu saradnju. Ja sam to iznosio i na skupštini. Očekujem da se nešto ove godine riješi, jer ljudi ovdje dolaze i pitaju šta je sa tog bunara. U Medžlisu islamske zajednice kažu da rade na projektu uređenja platoa oko arteškog bunara, što podrazumijeva i izgradnju objekta ili nastrešnice i odgovarajuće električne pumpe i česme. Mi smo trenutno u izradi novog projekta idejnog rješenja. Dogovorili smo s arhitektom, to radi projektant koji nam je radio ove objekte, jer smo zapravo imali želju i potrebu i namjeru da to nekako uklopimo, da slučajno ne iskočimo sa nekim svojim idejama ili rješenjima. Dogovorili smo sa njim da on dođe na teren, on je već jednom ovdje bio na teren, u izradi je taj projekat, nadam se da neće oduljiti, očekujem ga da dođe još jednom i mislim da ćemo tada možda biti u prilici da eventualno i sa predstavnicima opštine ili sa našim vodovodom sjedemo da to finaliziramo. Uz održavanje postojećih arteških bunara, vodovod, opštine i drugi donatori nedavno su izgradili objekte i česme i u naseljima Lugovi i Novo Selo, koji su, kao i u Zasavici, spojeni na lokalnu vodovodnu mrežu.